Manipura inkana alare tak tak theilowa meitei lam hian nunna chan an puang zar thadu meulo an hek dewane mai thei Paul Thardin an rot tachuk mai niin an chanchin bulian Sagai Express chuan atarlang an chuadanin tentha multiplex ground na mipui pungkhom te chuan tentha Civil Defence Force kuki helte laka veng him tu tur din ni se antia hepun khoma hian khotlang hruai tu challang tak tak te po antelani an khoveng him turin mipa kumsom pariat atanga kumsom li in kar te thlanchuani se state le central sarkarin nun phunga pa ngai theina tura ma an lalowani chuan juni khatatangin din ngal ni se antia he pola telte hi sipaya lo trang to ten training pe sela anin venatan ral thuam ngai sakni se tinan rela Manipur thren ranan du lo na resolution te ansiam tel bokane hetila hian tlang mi lama in kana kai hnoya mi som ko velin nunnan chan to nia hriatania silai khu alare tak tak theilo bok tuna an boina satna bernia langchu kangpok pi districta suknu le chevela nia thudon danin nizan thleng khan in kana ala chuaka vo in lamai ro chuan thoma re deuh nia tarlanani nizan lama an update danin in kana hian police commando pahnin liaman tuara mase Manipur tanga thudon na chuan mi pali ka hluman nia mi pathum ruang an seng hoilain pakhatero nuna thapa la ka ngai awangin an luan zuar ngam tari lo nina soive thung suknuwa hian tlang mi tele meitei khuwa om ve a soidana chuan meitei khuwa tlang bul thutami chu tlang mi te hian an la a khobul maya bunker te po ale lam ve hian an bun thlua in kana chuaka rinain zohna thlak lam hi an de khir zek to a meitei lama mi pali an ka phluma an dote zinga hian hliam anom ve nia tarlanani police commando te tumdan chuan tengjen khunjao thleng helnia an chalte hi zuyan tuma mase suknu thleng bak chu ma an son hlei theilo sarkar chuan police commando te hi helte met miturin atir nin soima se amuna journalist kal India Today notice an how tu Afrida Hussein thuzia ka tang hi chuan ani mel lo hle athuzia khi kim chang deuh zokin hantar lang taila mei ni thuma India marchak chu nuam lo zetin athowa meitele ku ki te inkara in hriat hiam lo na wangane internet an ti topa mo piang ka turtia sarkarin thupek achua nuwa pheichuan boruak atang zui ta hle boina chua hloi nuwa nunphunga pa ngai le hreta in bakkaina neu chu athleng reng meni samni pariata khan imfalakala kaching borvela in kana chuak thar le te Union Home Ministerin atlo turtea report petura tirlu le kane meni samni le pakoa imfal ka thlenga ni sompanga kalta a Manipur ka chua san tak nen khachuan alo danglam to khop mai hotel kan pan lain thalai then khatin sipai te silai chu sakan tum ka hmuwa ni khatna tangin borua ka danglam hle ti hi chu hairual anilo Manipur chu danom lo na angmai ani to imfala tang hian suknu kan pana civil mi zinga silai le ra puwa keng te kan hmuwa heng civil mi te hian in hum himna tan ral thua man choyani suknu le seroua hian mun him lama mitam tak chu anin thiar chuak meka seroua phei hi chuan in hal to na te ala khuvung vung mai suknuwa kan kir le a civil mi then khat thom na dum ha a max dum vua anlo omnuala Manipur Police Commando te pontel chung civil mi te chuan in an ti chia in an roka an thala kan phallovin kalson thuai turin mintia arambai thalai ten ni ti annuwa ka hrele internet a that lowa wangle report tur atam ema wangin imfala ka kir le a news story file ka tum lai mekin
suknuwa arambai le Assam Rifles te in ka thu ka hria a tunrum chu ral thuam keng te thla po kalak thei phata a news thren khata achuak zui ta nge ni anin kazan dark wallet chan vethleng chu kanun phung alapa ngai viau mase meitei te tangin phone call kadong tanol nola athen chu official senior ni te in anronin soya athup zongin minron vau hlom ka hotel thlenna chuan nu howan ron pung khoma ka news thon chungchanga minron chhuwa chala hotel vela chuan mian pung chak khop mai thil thalo tak thleng theiani ti hriain kan ho tu te hnena ka din mun ka hrela zandar khat vel thleng chu him taka ka chhuwa theinan kan buai zuya police ten pung khom anron not dar thei rama invauna phone call thahnem tak kadongin hotela ka room po ven himna thila minson man hial nge ni zingdar thum vela Assam Rifles lamin hotela tangin min roi chuaka mun himzo ka minom tir nuwa thlona trum mun ka pan theita ne vauna ka to te kha ka ngai tua zui le a thudik puang zar tura kal mai kan ni lom ni meninga a kuki hel chung chang ka boipui khan tu ma in min mu mo lova ma se nam tam jok chung chang thudike ro chuan buaina min thlen ta thungani ati heti lai hian tun thlengan buaina Kangpokpi district chu Union Home Minister chuan atlo nge a Committee on Tribals Unity tenen in biak na an nei chuan ra thra achua nge yan be seinin kukilam chuan an soi Home Minister hian boina chuak chu chui chian ani tur thu asoi chiang le a CBIT mai ba ka judge lui kai ruai panel ten an enzui dona helzinga SOO in remna bo chiano mani chuan nataka action la kani tur thu te silai ru chuak tu le silai kol zong in tung tur te in angena naktu katangin silai dab be pui thla kani don tia soi khoilam ve mi pui te chu remna le muan na a om theina tura mala turin asom bokane silai bo atam hle nei kha kartopa sangkhat vel bawatang khan somruk vel chu thaubal le Imphal West district a mu let le anitawa heng silai te hi mithren khatin kongan char ninan soi police te chuan dan ken ko anlanga yawangin tu chunga ma kan la lowa heruk na hi chu kan la enjui le donani antia hei hi silai ru kan ilain police te chuan anlo clear vel mai ti thu adar nuwa anin soifiana aniome silai bo hi Ministry of Home Affairs chuan angai mo hlea lakir thuai ani theinan sipai le police te chu thu apeto nge a an boy atang khan silai bo hi sangtel fe om to a chungzinga zanga chuang chu mu chhuwa to nia soi ani bokane Union Home Minister hian Morea Police Commando tlang mi ten an ngai mo chu son chhuwa tura malakani tur thu asoi boka Kangpok pi atlo trum hian ral thuam thatak tak chu khoilam ve po ni se khapan du ti te Kuki Chief Association chuan Amit Shah nena hian anlo thlen bokane hebaka hian nizan lama kan tarlan to DGP Pidongel chu OSD Home Department a anson tangenge a ayo tuatan Rajiv Singh adane Pidongel hian kumsang ni le som ni pakhat December ni som ni pakhat atangin DGP na hi athok trana achuala hunlo ma se Manipur bawrua ka wang hian police hautlu beratangin anson chuaka namin Cart Hill ani miawa wangin hei hian soya hlole hle in arinom ven himna na thok tu te hi tubole dolungin kar omang deu anni na china omome an security advisor Kuldep Singh chu meitei hovin an soisel le to singa hian Manipur boina chinfel a har chan chu nampathum meitei kuki le naga te inkara inrem lo na wangani atia hei hi meitei hovin an holle nam ngei lo neyanga min chua hi meitei mel ti mok na ni antia hepa hian tun bawro ka ngat chuan soilo top tur soi meitei te hian nun phunga pa nga ya
boruak aral muan theinan thei top kan chua zo kani tun boina hi kuki hnam ne na boina anilowa kuki firfiak te ne na boina zo kani kanram hian firfiak kan do me kani antia ani chi empty chu boina ron chua tran dan te tlangmi poisoi lo ten an tor dan te Hussein thuzia ka trang te hian ngai tua zui mai chi ani ome